Muriamuno mulero muherwa wengangara ya Western Nyota TV no musangafu bangi churi rero kurere sipindi syoburuke sipindi syoburuki zilingara oburuki buri muchimbeka chikabuhane cha mumbo ni chiribusia Vihiga Kakamega Trans Nzoia alalani nde Vihiga churi rero kudaholo manemera maho kabani kiendelea musera service ya Kenya nende mumbo omwa Kenya ambi muluguchiro kumera ni Priska Chuki Nyalawanda Yori na Pius Tangausi ambi mwami ndindi nende mwami Jeff kulukuchuri ya rero ninjaka nawe Jeff sawaso bore balori mera kao ndo wano singo bore tano mwami Jeff lakini wajala kumeta maja friend msata mazaya manji simone mungu oula Kakamega County mshitone Asia Shidodo washesia amandu mumbo mlenge bosi na karibu shipping chef nation Orio muno ambi mwami indindi Orio muno isina ndombo Henry indindi nolebo delangi kusia ndumu sanga kwa spinda aninyanga Orio muno kunyola bika kula manamera mako akabani kendelea muburuki mumbo mwa Kenya lande sera sekosa Kenya nuko chaka ne mako aka BBI case appeal ulahuri Justice Daniel Musinga yabere sibwe ya mbubo president wa Court of Appeal ne Musinga manye no mako akai kambeleka aka manye karamafu akai kambeli aka haira hole na mu office no kwa pointer ama kuchagua judges abana burra ikesi ya BBI appeal arano Musinga yechiro kuri place wa huko ne mako kadureba raina ya borari constitutional change iliyo course ndikurebe ndi mako aka Justice Daniel kuingira musisala kama president wa Court of Appeal karugure yari subira ku BBI ninjaka nawe omwami Jeff Maria Priska umbezena alikuwa ni kweli etikoti tuwezao etikoti on the High Court and the Court of Appeal. The High Court malaka musungu pronounce itself. Ani babona haka bakuba para lona nenga na kadola malaka ka Kenya kalondwe. Wapo nambu BBI shiri haibeti ratawe. Wapo na wao BBI rinende okulani church right wapo na members wa participation ya public share mota lakini Supreme Court ijirokubwa ndani ya mtaa kwa eshindisha nyarokubira wa Kenya na babiwe fwa mumbo ulinde kwanza Supreme Court ibole ilamu nebalabamwa njire malako ndishindi okolona hanende demand ya ma kwa bora kubina sisi nyarokubwa kwa BBI is reggae is still on. Mbara Priska olire Raila Nabola reggae is on. Ndinyovira mwa kimbo Raila Shabana salifu na president rota. Orio mwami Jeff mwami indindi Priska kwa nanga hacha mkia necho ni Jeff mani marilisia mwami Jeff marilisia ndio lako isipokuwa ni ulindeta mpaka Supreme Court the time it will pronounce itself and ini bolni ya mwani ya maamuzi kolona hanadende enjoy kwa ya BBI okolishiro abandu abaliba bari mahuwa koku pendekeza BBI balafu moya tawe CNN mu mwami ndindi wachuoga alisubira BBI kama tunaringa yeye ngasa serevando la dalani imara ama chikarimo mafuriko akunga kari awana basanda ko chambi kuli ganyerende sasere babo wale pole sana manyira yabo umungi bawezi ngoba bulama dala kabwe kana badala mwe wasiage hapo sabe
nyasaye akaendesye ikulana na machi yako unyalo huwa yangu kufunya madala ke mubila ine arabiyene ukandiniri huwa yangu kuna kulao ichaza kwa kuita kudomala mende serikali wako wanya mikunda umbu andi amjalo kumenya kudoku ya machi yako kwa chamangi ikawasikadoloha kwa kama machi kachani kabua so leo mnakunga njira kwa sasra bandu weku dada ni waasiangi skuli sianda sotarama kusoma nese avere mu news ke news kulo nitaka mu news ke ke shara ndo basanda mabana ndo basanda kuingira mu kuli you know the place yamaska the banya da wala wa journalist vidati we roki wana kula wa vidati lakini hapo sasa hii jambo BBI wabura coach na bola Supreme Court ira hengo msango ebi kesi hata kesi amanya ngo koto kwa pili na ndo kasa ndo kusimama kwa High Court mpaka veneta Supreme Court sasa ndio ya koto kwa pili veneta mpaka Supreme Court pengine sisi tunashangaa kwa Kenya kwa sababu hapo kwa imeni abula ko mo ndo ko merege singo sa bola ngasambo kulonde okuchane kulonde ingira kulonde amata kokara akenabo mukukalonda atayirege nichireba ibaikira kuchane ibaikira kulonda malako lakini okubola ka umandu asingira abantu babiri ko munende benyo ungesiano kufana aro nani uhuru ndaila harabene ko abantu babiri ko munende bamike sasialo neno bale abaslice BBI obasakupara bo bantu banafuna omuno besina esukulao atfanya lokho kese bilayi abasobo kuyirele mungira ikwanwa ubulanga we are law abiding nation abantu ya law abiding nation polisi alo sokulonda malako usikulonda malako ngakare kachimu cyane kuno ko BBI yo kwani kachimu cyane gamal kabona esuke shabantu bekuyitu konto so ngobera no bola priska okuita kwa just singa kuna era matumaini ese nda ekomba ngwe alonde samala kunga kabola manya marata justice marata yaba huwa kana huwa ari tole echemo machi siasa cha akachukuliwa echemo machi siasa tunalo kabini chikenda ngani chikenda deli ndio alona mala kunga kadafa kunyala kwa wenye wala mungu akungwa kulwa nere bantu bire bantu kuyane so isema arambo justice musinga analonda sa amalako abasoma kuita kwa kumale ukufaya kulingana kuba basi ba kupecha haiko baranga tukapale mrimo kios achakuwa silent nalonda malako kabasi biasi ndio bana siasa ocho kukalele wana siasa baada priska no lingala itimu wale appeal lawyers kawachagua urengo utenda mono kitu mwigai neba akili sia IEBC abantu wanosi socho kuogama majaji uko ya data wosema magunganui badaka socho kuya majaji kuo kikawa lele bote unaona mbona ya mbona kinda ndoria ni kitu mwigai muharabarie ala sio kuamuzi okukonya BBI ni bere ronda mada kukawa kako esinde ndoko sawa majaji aka justice musinga yeko parao abashuka bamwe sikire bamukudreva byose wale sabana banali ndamagako araba umuntu nabo abantu bakubye imbugi nene serikali kama na president nende Raila ndeti mwe alafu wakayo ego msagoba Orio mno mwagati. Cira ibi na walambo mjaja galia orengo nishina. Cira amani amanu na amanu baso amanu menyere mana. Sibana ba nuri jao. Intimidation ino jao. Nanti bangga ada mawa muraka malaka yes. Ona nyala pejabat bali ba High Court banyak dalam abanon dan melaku kementerian. Cira isino omen di onyalo chacha munzu priska isinde Asia mahana. Ingawaje silau misa homo ndulala munzu. Lakini silau nya mandu tisa munzu. Mula mandu humi. Kone isindisho banyak mandu humi.
Nomba man 9 out of 10 this right na manyere indi dama esa rakta kana walabu amatikali wefu ni kweli kwa jambo ampesa katimu county tikasi ampesa kafatia mugusi mno ka yerokasia tonight shira like tula leo shina no ni tiro shira schools na tena shina ni okula pesa ni bibia ya mbila ngambo kweli kenya hapo ile moyo at least 30%. In the last time in India, government she prevented of area more than 35. She prevented of area more than 15. Like in the Hobby and Nidangwa, or now you can contribute on your Hobby Muslim TV, number to me at TV. Please call in a Shlinka. Or in government, when you have minimum 35 in Delhi. Neither BBI, as you know, as a support of BBI, because Mommy Jeff, so Mommy did it Mommy Jeff internet yao kidogo, lwande lwao mbara, kuruho nende, okwe isa kidogo. Nonyala sawari ngala, unasiri ngala kwa Mommy didi, kala kwa chilisi. Alors, risque à nous aider à voir le gouvernement Tchao karibu lagi matokeo kadari siwe pasi ya kusia kama na kusia hapo mbelemo kama tuna kusia areke sia au bado madidi kanada au kwa jana solution much care there si es la como things for la paz como cuando no hay nada de idea o manera como hecho Ngo kwa ina leita hiyo o mañana na sira kati sira katoro haria sasa hapo ila sababu ni wanda wana hawa huo kwa ndio mo kino ko kubera tumelo la kaya o kwa ndio ule na gari nyuria kunyala gari nyuria kunyala fanya la madara tu bilioni na la yoni badala si wate bilioni na la yoni bilioni ya hapo nyele o wala mero mo kyo ko kende sa macha o ko vera ni la ko wala sa ko spin of no the dredging of the dredging machine so da ka million ya da million mi andala no ko ra machine ala to mo ko ma la machine ka million ya serikali ya and the Kusia government there is one more government there is one billion kine billion kine chino ka wa mo ko yo ma la Afrika ko dalani Pero amara ko billion dalano wala wala para kiyo no madama tike dalani money to billion no pare kama ukula to musu billion 500 million pare mo ko pare se wando dalani machuke ba mane bidi yo ya match ni wando wala kulanga mapara ko kula maona ko anu da kama ukunda ina reda yo o mañana kasira atu haro ko ko hashu jara kama basi seheke ya kupanda kwa idhaa hiyo kwa sababu haweza kuarana bila kwa pesa hiyo kera bandu no ndio pale kimbo sini aningabo wala abantu bano kwa ile wale subuhi minimum ya 15% ama dongola of the audited of the previous audited account okula mbero serikali iko abachana siwechana matongola kama bosi sababu bano basiba anja 15% hiyo minimum ya 15%. The county government is the national government. Our national government, you know, is here for Yara, where they are for Yara, the governments cannot 35%. You know, 15%, minimum 15%, so all they charge. They know we cannot talk about more of this. They know Ramako Nikan and a very Mosai, and I don't make it, but I don't care and we won't be get about me and get a punja. Mpaka watu kesi matomolo kama kesho baadaye kuna kwa ajili ya kwenda sema 5% ndio ukawapata rais ndio ndio mira Mungu alipodatanga sio siamanya mpasana kuberesia lakini atahewa sangala kulokuwa leo nyungu kuonyesha sala esia kwa salama ndio chekeza ndio kwa salama si hata kama waswa wala kuli ni wala au bibia ile kiingereza ina Mungu Isi na efubantu babula Mungu nuko akira BBI ko yakira nuko bera kudakasina. Isi na suru BBI is like a kutochi. Esi akobola kama arano sin
emikati kya buli manga BBI yakabona gwesukali n'ekyokusabite ama makuli kya buli manga oba kabona balafunakati yakanawo okusi buli mungu analya omukenya ile kunyole siro ebintu byefukusianye nawo BBI abasolo kyobwerako apunti nabona nabonaka saba 35% kwali nacha mungu yaone 35% ya wanaleta na kata 15% ndio bana kesi ya mmoja na kwa 35%. Orio muno omwami apochi rero marabla ndelo kidogo kuruho nende ahura kuburra bilai lakini inokara umburra sabasa ankaro nyalwa chirisi ambao ndari kureba ngari 35% yo ne ya mumbo ngane ama nyesi alo sio simbara sabasa wani mute mbere bu mute rero kwera nende interference. Omwami apochi unmute sana ralo bana. Nukusirindire omwami apochi mulori muherwa owenga ngara Air Western Nyota TV sune spindi sio burukindo numalamando omwami apochi lando omwami Henry Ndindi huru numalamira mo kabandi kendelea mumbo ya Kenya alalande siaro sifu ya Kenya sabasa kumwe machi kutokufunya kuendelea nimba hai orachia reta. Sio buruki kuringala mwaka banki endelea mumbo mwa Kenya nukuringala kanolande omwami Ndindi lande omwami Jeff Apochi ambi kuchirizo lubuchiro nukuringala mwaka BBI ngulo mmanyire roja olangwa mbwe justice yarerwe okwemerera court of appeal harakuru mande basoririwe fo kumanya huri okulera kwaye kurinde lisubira mu BBI amabiribiri ambi kuchirise impaka ya mahwa akoburuki Jeff nguye afunya Jeff kalano Ndola change ori sawa. Sawa play. Sawa uchirili simba hamani. Indindabe nako la mahuwa ka 35%. Ne Brista shonye la kumanyembu 35% ni buli county yomu Kenya mno. Only 47 counties, only 35%. Ite mu county lakini isho kumanyikele shireni jeshi no bu county government itia kakola ku ebiano nende semu si nyingi sana okula esi kwenye kubola bulo blamba mkweli mumbo shiri uyali miaka titia 15 no 20 nika ne eshindisha ndindi kwa kweli nende nomba kurejesha nende ndindi ni kweli management ya pesa mu county ishiroko wanti ene no blamba abandu befu nomba abandu mu county tino bashirama pesa ubi ne eshindisha no preska kunya local correction nokutia bolambu corruption ube nende system tinyalo preventer corruption system built lakini kubane nde implementation wadoko nende EACC kitamo abandu ba DCI veta wakutema lakini ndola hande amani kiveta nako kawa ko echinde na kubona bandina ngongo kunyala kutaka shinga na sebe nde kulimo kunyala kubona kulimo teaching na kuwacha sinja kutetea kwa echincho langa mbo ethics sipra kwa kubiri rombo ethics triku BBI kuna hanene ndakari mu BBI for now mbola pasa mukwenyo kotesia abana ebindo bilai chingana ndindi emanyire notia munzi nonyono mwana na kulirwe sweet obetango mululu tera chiwenya okulala ko mwana akakulirwe shindushala chola mkulire ta because alata kunyola ebindi ebyo manyire buru okolo buru daena po abantu abali mu county nende abantu mumbo ewefio kole kulina nangwa awifi mleshe tira muiba ola kula litala lirio litala no la lakini ele jirani shiro kula tao na jirani huyo alaba what we call security risk kwa hiyo pone tafadhali kuli watarindina ngwa risk akukule bana ubambo ne ukula na indi yao shakula ta sisi shakula ta kuna ba security risk wewe basi nyalo ngole ni nango
even ekintu kwenye kochesi ko abantu ingona abantu bete ulai ni kolera amalai abantu manotie kaina ukona ngana oparanya wefrio Kakamega ukukolera from the first term ya kola obulai second term na katani ya kola obulai onlanyo ti area shingana tengo samula area lugarinia onlanyo handi development shiri as a high no compare no tenga miasta kwa shinje de robe okubana ndalala nende indini ni kweli management multi county shiri ndaita lakini ndindi kwenye maisha malai na maisha malai ketanga cheaply tawe kwa lazima kumete niomba kusikia mpesa katika na multi county ejinisho kubirata abantu banushira mpesa okubulai Orio mno mwami Jeff ngore wendi ndo machu orna mawa ko kubora mwami Jeff indini hando swanda Sasa mwami Jeff nusindire omwami ndi ndiro rukumbura bahane byao bekubechana amachubo ka uno kana ndimba haya kukuchirilisia ichuri ya lero nasi bahusi nduchi asiri Andre lakini mwami Jeff sabasa kuendelea simba haino kulingala mahwaka akabanyike horehe hu Kenya Meat Commission hula musibua kuluchi huri ekulwao uhuru yafungule Kenya Meat Commission officially na malana hii handover odula hu Ministry ya Agriculture na hii hu Ministry of Defense ya iberesie KDF lakini kwa luchuhuri President Uhuru government ya President Uhuru bari kubola bari kuyakyusa oku disobey amahura londa malako kabaka imisigweo harano ndi kurebe ndi president ngulo yakobere KMC management ku KDF katakariyo yari the court order imukairo kukola kuriyo kuri kurungala kuri makwaka executive hu okuberesani ya siribwa ku chikoti umwami ndio bere wandra haru bidro ku cheku ndo topic yo bidro ole so ndo tisa ine to ni hengu ha gafla lakini technology rio lakini kuyo bola nga baro aba munya nanga ko nyara mato ko ka Kenya ne banyasha ana pia kana bere biri hata kadale wa kamera internet ya banda mali kushada muno abaraga ba ko nyara internet yo pale bere Karwa tajiba wanyasha mato ko ka Kenya the taxpayers money Windu ya hii koti chokwe mia karwelo na runga matongola kana fikiri wa Kenya matongola kapo but that said Orio bona kamba kabaso haya constitutional amendments esindu sya kudakasa na bandu balonde malako nibere mbweru ya kunanyo olamo na bandu bamombo esatu chokwe konyero bwe yangu mnoba saba mwebe bemerese benu kabisa niba bafunyako mubarebe mwese mu BBI muno sinaro barese ifunye kwenda bandu bamombo bisina barabara kera samurembo lokubera bakende abafubi basindu musa bacyaguye na wakuranga bindu n'ebila ino mwayo ndana mpaka mubarebe solid muri sina sere mu BBI muno esi yefose barese ifunye bandu bamombo sawa so ninja ku Kenya Meat Commission and the court orders kiago Priska no orena sasa tuwavi severa BBI ishora na ndamalapo kalini sekwayo sasa abayo esa vya na no Kenya Meat Commission abantu bano olu onda samalapo kasibusi yangu kwa kulonda malapo mekoja harusha court order mwezi mwanyo kwa sino nesilai lakini musudari siyo okwe yango abantu barnende malalamishi ba buri mundu aruse malalamishi kae muelewane alafu mjiriro ndio samaka kwa court ni rusha court order sebabetana wabona kwa samunyo kwa leso nesili babolanga bari echa munyo kwa leso mugura sanene ndaba asingo bari mukate muno alafu musokole nganyana na president Kenya Meat Commission ya bere misimani danyuma prince kata bindu ya murela bantu bakuyane baragoye bakuyane na obungu nano buyibi bwo ngombe abantu be bati ngombe ulubera benye kuchoka la muinganga beche bakusi mu Kenya Meat Commission ama beche bakusi yena basapula yetu ngombe che bado bindu no president oko emia ando kuchako kwa yabo marebo kabasia wala makosa nia ya president ni inda kabisa lakini esiti nyusiru wasangu kwa president kabasada kulonda malako yenye kukusia ikoti esindu se abore ya kulonda se abore se ikoti ya akusigeso ni yemia wala harumu mwabu yemia mwele yake kwa lesina
muhurra ne bantu bari mu field mu industry no mwelewane nabo muwale discussions kule muntu ori ne kimbo sikyabera abole orne ndo kusero bwalola abo are kusero kumeza mani yangu mwelewane alafu yote irire ndio mmo kwa kwa sasa wasimisi kusia amani kwani Kenya Meat Commission ya very kana na mko ni sina na chabe pia sasa kimbro hasonya na kulo wandani ndio sonya na kulo wanda court orders the court orders president ya said a very bad president ya hao imera yindi msiado si president by court ya losa kubo wale chimbo wasi na wasumulonda wale court kwa wale chimbo wasi ukulu wale na miguna wale yesi kwa wasuma tongolo kai pana kwa siku hao no Kenya abantu bakuuza samantu w'ibyo court kwa amirwa leo ne omudingi ngo siyalo no hayo kulonda malako o hayo kulonda court orders o hayo ko kesha ko judiciary obere bare subosiri abantu bandi boruka musiyalo mumoda abalonde bari koda abalonde imera sina so rero ne imbosi ya abo kwenye kuitwa sebe imera sibefwe chikoti kino cyare yego onendira tiba ariko ngo nyela cya hengo musango amatia cyakera kambosi na ko hayo donda imbosi chikoti kino tukerake kwa wala makosa kwa nyofu na kesi ya dosi kuliko abantu dosi kwa so haya ngulo na malako becho haya ngulo na court orders na wala bari after all president dosi asalonda Orio mama Jeff machuo kwa mambo ka Kenya Meat Commission amahuwa ka Kenya Meat Commission karimu amahuwa malaine nambi kata kanala jatire imbeka nende court orders olimbo la indie mbanga court orders ya mungu ngago judges vary on the ground now esika hapo at the river way in 2007 they had about 357 mwaka kwa 2021 miaka kati ya miaka tunachosi wale nende court order hii wala kwenye mtiobuzi ya Kenya Meat Commission chwala kunaeta ndani ya kwa la na mamuko baba mjinga tipa on the ground okonoda shinda na Kenya Meat Commission it is being written down hiyo ndio bigwa ho ndio huko ndio kwa nini na president Anyalo kuona minonang mission chokolanga by executive orders or executive powers. Anyalo kwa mwasha anyalo kuda. That in good for the public. Me ootio kupusia Kenya Meat Commission. Nationally, chira Kenya Meat Commission ito kasi its kasi. Ito supply, ito populating mifugo chingana muti marginalized areas still. Aba mifugo wala kuseo ni bakusiria Kenya Meat Commission na wala nyola pesa. Olanyolambo abandu abawulo bimbu kulwa president atiro kuba involved mu Kenya Meat Commission ne bandu holanga ku cartels tira indishinga na habono bulai abantu bano batsitanga be atingombe bibeto kusia Kenya Meat Commission ne banyola pesa banyama pesa kosi lakini abundu baba bakusiyalia atitangasi president arrange on the ground nana mkwele bindobe na wajirimu all good leadership Lanka discipline forces lene mbara president atiro leadership yoyosi ndaye shefu lazima iwe ni mundu wa jeshi kata mkarimu no mu asima na ndabaje kupamana the good leadership lakini na kubola mu jeshi lazima niyo bakukula leadership kwenda noendola ashindela na naita lakini yokola Kenya Meat Commission ibushe by all means yes na lehuwa ya court order it's court history on the ground down they are given evidence by mungu evidence wanetisa kolenga on the ground nishine chistirata homo ndo sika nende tsidai na mzimu court mulia na walao bu futsokola li kwenye court order kubende injunction president shala fale shilishilai Tana hakubira wenye nanga. Walafu nende an African leader by the name of Sankara. Sankara ya wala nina. Shindishila ishenye hufala. Shila ya fala irrespective mwina kula sena. Kwa omanye president na lenjere na lambu. The good, the larger good
is better than the little bad. For Falashina, Kadana Kumala Viramu driving, don't hear about 60, no lots of Pio Mundumala. You have to make a decision. And that is the decision, President Yakasie. Now, a decision you know me, Press Kakarikaka. Kenya Meat Commission, Iboglai, Abadum Koti, Ubatanyam Koti. With all respect, ya judiciary, lakini judiciary na yosi ibusha kwa iswala kama huko wa Malai. Orio. No Marisia mwamindi. No Marisia. Omanya Preska. Jeff ya muwe ndio mumunda hapo kuruka siano ya Kenya na judiciary ya Musilo ama kuikale na ndamata kwa kabara wewe mkatiba. Ndio ndio hapo jeba ile roli ya jango basi eso mundo ya so msingira na wala rasmiza kuna kwa sia na eso bilo kuligala katiba bilo kushima chishira chefwe maana kuira judiciary wema leo ufunye the executive orders au pale the executive orders kule si lakini hivi ndio maana hii judiciary inakuwa ya mkatiba sio inakuwa kwa wala judiciary inalo kwa nyango kwa inalo ndio haki so ulishua president kutangazia Bible ya Kenya Meat Commission bwana ndenia ile hata analokuwa ndenia yao kwa biashara mwe ama analokuwa nia yao kwa nyama ndio wadao kwa biashara so manyanga ese munda ya buga no esa bakabola esio sunda jana naye everyone bebera ne before kunyana kukonya chingira cyo bisingesya ya abandi ne kuchingira kinone cyo konya kubenya ne management yinde type akona maparo malai lakini court ni bora yeye sisi tunataka kufanya siku yemia kwa mbele tulamalo menende bandu bano kwani ya kukule sasa ya kasiri bote kwa negotiation kule mali bandu stakeholders ba Kenya Meat Commission ndio ya kukula to musu mulala ndio ya bakachira sana be ala kumeza na wala madoma ne belewa na ba president susi atakanisa kama mulonde ngira ene lakini kwa wengwe wahekesha Kenya imeraenda iyo kulonda kwa mtu w'ikoti nibiri kwa mumongo wa mwemere swesialo ne orekanga kwa mtu w'ikoti ama makera ko koti oboyo bora Kenya bosi bali hata muosi mureke bibi bino bula maana mwefu so yoni imera ya ngarakana na yeye president lakini huko walangwe bimo bia bube tele ndio kwa ya hawi katika la dunia ya hawi bandepa za wewe ndio kwa hiyo mali yetu kwenye kubisingisha kwa kuleta management yenda kwa bara matongo kukonya bantu banyala kubienda ndio ile ile kubinyashia lakini huu ukutaka kulonda mali kwa ndio uamuzi kwa koti au president hawasawa ile Orio. Sili krevoli ya president ni oreva it's court tino tia nanga the court orders tino Bakataba the Malako Akara Malay notion. That is why when you have been in the big amendments, Tirakala Hangam court orders, they are just there. When Akata Okium Tatamatia, Nanola court order, indeed in the Katika, Nanola court order, court of publishing. Can you have been in the order? Now, order Kadeva from judiciary, now in the Mama, Abali Wani. Abanda bantu bahawumi wasitana nende court of Kenya. For judiciary, it is not clean. Kiri clean job. Sakira ilikuwa siku kwa saa hii ibena ndogo sana. So mahakama wale mbele wabila saa hii mahakama ya roho hare hawasinya mahakama hiyo saa hii. Sakira wale wanyala mahengai kesi wale president na wasohebe vile mtu mlonde mikora. So kuchaka kwa mina kwesi kati mahakama chiefwe chikoti chiefwe kwa kiesi Murio maho akenoka marisi ya kuchuli churi ya rero sabasa mbole maho akamarisi ya ninga kana umwami Jeff Enzio kuwaje enye lokutaka nile likuwa lukura ngambu maho kabibi yai efwe abandushi nga kwa mumbo manyire amalai kalimo lakini kulinde ikoti kulinde the court of appeal kulabani the Supreme Court lakini falabane timbirota wetra no kwa bingu bwangu hadi bionoha
eshinzishilai nabantu belinde babe basangafu babe bakole bana mayaya manchi sana tawe, lakini BBI irege is still on kwa kulinda men na amakuwa ka meet commission siyenya lakubola singa na India kabola zao bukweli ya kunenende companies nyingi zititangasi shinga na yefu ya miasi inde ro ya pande ne kale kulala ibinduliti asi ne kulwa tikoti tietamo umanyire abandu bakwisia miasi lakini kushirokula kwa ikoti yosi wala abantu bena baboyo tawe. Okay, ho eshinje ni akubona ngo kuba hone ndo umuntu kana naba president nabo na beshindi fulani shikole eshibuhe ube abasanga fubo kumeta amani umukale we after all executive irakulwa judiciary manyere ndingambira ka Coach and wanafanya kwa makosa ngapo the three arms of government kuli arm ya government is independent so arm ya government ya judiciary ndio wana kwa kuhusu kwa hiyo ili hapo kwa hiyo sio wale sio kwa mwingine ama Kenya mara mkatiba ti arms kidaru nicho sio maana ni independent sio pale vile alafu ni kunyapo BBI abantu bamumbo haso so boilanga mbwe BBI neimbi olwendo lwabantu bemba mufumya lokwemba nawo lakini mpaka mwerere unichimbo sina che mundu embodumo eche boko siefwe nyatu ko mwana muroko embanga ni ngomure chiare squad y'abantu bafuna imberi area nyanga haba murula mo bahaya ne nibe mbwe mwoko cha mwenye kweseka deshabule mundu anabafuna mu Kenya mwerere mbowe nyo babere bakaba constituencies Nairobi nyole constituencies of Mumbe Chiviri kiamufani nyola chianga mwerere mwemo counties chiemu cha Mumbe tu na Mumbe nyole constituencies chianga logo ya constituency yetu meenda matongo lomo mpaka mwerere esi BBI mwesa kufuna nisina esa bakombo bararo kuora nisa barakue kanga na nisina mpaka mweke nabo mumanya mata ikaremu mwe marabula ame haya imbo sini muchake kulingala gabemeresi barula mumbo muchake kulingala bidini bile mumbo inamba mulele munyalo kugira na mujemba kono muamale bidini bile mumbe nibe mbwe kudalaki yakabana ne bidini bile mafriko malakisi yakabana ne bidini bile mafriko usasrei te umwe siyo samwe hala ngala kama western region block mulamado mwanga sitna ni vere Kakamega County Ngoma County ese dira kwa asio kudalani so kudira so ndio ngwe rubo ho ingira mnyela mwapo na makesi ne ndaba asie mbari kudalani ya bari malakisi na Teso South muerebe le Teso North muerebe mulisina samnyela mwapo na ko alala oho nya ba asie mbano ebe nende mani okera bintu byonga mwenye kuchorera mwe kubayani kwa BBI badala ya kupigana bintu nyele we are solving problems ya kunecho kama community ili bidi niwe awenda kunyana kwa menyi vile no Jeff manyire December choko itafunga ndaingo choko kuekesia abundu amache kanokari no lode the economic potential mundu abundu ao anyalokuri isia the entire western inyaloko supply vya kulia the entire western region nyanya ebitungulu ebino byose nyalokuri mwebyeyo na makuo ninde kinduma byari shabantu bamumbo inamba lakini harola lako mumbo ikosebwe ya mumbo ndogwe yango wakabe kuba ebonyere atoko export ya kulia okube kushebwa ni county skindi ndogwe abantu banafaswa dawa kule malumya bino mharandala basingisi mumbo abantu bana so akonuko kan beforelo please Muriyo muna kunyola biha kule malala na fuma makan kendele ya mumbo wa Kenya na ndesialo CFA ya Kenya Muriyo muna muheru wa kuchirisa makubalala na fukumba kaino buruki wala marabana kama kwa BBI uluchukuri Court of Appeal ya nyorore mwemeresi ona lobola majudges kana hojera okwendelea mahuwa ka BBI kwa marabana ndesi wanda ya Kenya Meat Commission esetakisibwe nende omuningini ya wesi alosino na amala na liberesi ya hu Kenya Defense na wala kano nende omwami
Ndindi alala nende omwami Jeff Apochukula ku studio ndikubola orio muno kwa alala nafu kudubuchirwa lero kumera nisi Priska Chuki Western Nyota TV ebintu bichenjanga ano niyo